Foi participa e a sacra hamutu quando rola parte e a paixão de Cristo, fierna insira mas husi grupo ingoin, hanesa acólitos paroquiano no paroquiana motayal hatete, sarani hofe católica, se mate mos hofe católica na fate. Turmai itabarona sarani sira nyaliang. Bahau nudar hawema katolik, ohin lorombot konaba Jesus nia terus, no Jesus nia mate iha cruz tamba ita hotu nia sala. Atunune iha loron irane hau haturumos hau ema fierna ida, hau tein lau turduni buat be husi igreja hanorin e tuir hau ne fier durante lau husi dia sacra ami husi husi aminia paroki amnia paroki surikmas mai toi hene haturba ami kata lau tuir Jesus nia infatin no fiar metim baitania religião hau nudar ema sarani katolik hau sei matemos ho katolik na fatin hau sei lases husi haunia religião katolik nia. Oin lorong dene bemak ito hoto atene kata ki lorong dene nem just de bemak terus tamba iha cruz no lorin ya cruz dene ho terus de bemak ia hoi dene nudar sarani katolika hau entusiasmo tamba hau fier katolika ne bemak ia hoi dene ma kohin lorong hanesan lorong dene bemak ia sexta-feira santa dene ito hoto atene kata Jesus terus iha ni cruz rasi hoi dene hau entusiasmo tebes ba iha ohin lorongnya atutuir iha sexta-feira santa. Hau nudar acólitos motel atu diang dianet itu mai igreja dane mai libur ne também ia olhoro último via sacra né sexta-feira né então itu nudar cristão católica nudar sarani cristão católica e também atu itani fiar nudar cristão católica how nudar cristão católica tani hau tinggi tudo dunia hau fiar ne mai fating ne mai tuir via sacra ne tamba ita nudar cristão católica ita mate moris duni ya cristão católica ne atu dehandet kata nudar ema católico ita tenga participa masimo ia programa itanya baturi tanya fiar vai Jesus irane makauni sentiri lolos ba loron dohin bar sexta-feira ita ya deber nudar católico aturi tanya fiar ba na Jesus ani dane mak importante ba.